Kue lebaran teh. Harus mau kaleng nanti. Isi nating naon kan. Hah? Naon isi lagi nu? Iya gini. Orang dahar mah kebasahan. Ini nah tapi tengok, ieu mah tengok rasa lagi nah. Hei, itu si Mang kenaon paling sampeun Hei, Mang kenaon? Dia kan ngecek. Dia kata dia kala. Cek mah itu mah. Moal boga duit. Berapa tuh boga duit? Tawarkeun ke babaturan nya. Kurang isolasian heula, kami akhirnya disegel. Aslina tengok ieu mah isi lagi. Murah ieu mah kurang 10.000. Kalau ditawarkan mau didinya kemana aja 20.000. Abis teh butuh ongkos balik. Balik ke mana tapi nak? Balik nanti ke Ukraina. Jauh mana? Jauh atuh. Mun deket mah matak dijual 10.000 oke keur meuli tiket. Kita orang bungkus lah soalnya merada aya segelan gitu atuh. Mang, urang rek ulin lang lamun aya ditawarkeun. Sok. Ini we kayak puas nya kalinya. Kunaon? Rebel. Box ya eta bunga saha gitu pamer-pamer. Kumaha uinan? Tewe eta duit pisan loba pisan. Ya duit THR itu dulu walaupun mere. Neng ayeuna nek ka mana? Nek meuli kue kaleng atuh yang lebaran. Mana apa tempatnya tuh? Apa asa aya syaratna naon? Aya cuy-cuyan. Oh kak, iya teh ada mutah. Hayu atuh. Nek beli kue teh. Mana budak mah? Tah. Budak kurang patut dikit rek meuli kue. Eta teh bagusna teh kata naga baju nabi sing balik ka kebon. Wah, Buka duit itu maneh? oh enggak sabar atak kuena. 10.000. What? Kunaon? Murah banget. Asa tuh kadi heula tuh. Mana duit mah sih ningali yang nyaho. Ini uangnya. Tinggal hiburan. Heula tuh heula. Dia bawa kue nang tadi tuh. Lalu emangnya? Belum balik nanya? Oh, sok. Kalau kau budak tadi, yo nanti di sini mah anak kaleng teh lagi nang lain kue, bodoh budak aduh, lumayan 10.000. Rina kita bagi-bagi THR kan Umi kaya. Umi aku mau itu. Apaan sih nak? Anita. Kita beli kue ondai. Malu-maluin aja kan Umi tuh itu orang kaya. Jangan malu-maluin Umi. Mau kue tuh. Ya udah ayo jangan nangis. Bang boleh minta kue itu ya? Enggak. Ini buat lebaran. Iya tuh minta satu aja. Anak saya tadi nangis ngolong. Ini aku juga beli. Ya udah tuh. Nih Umi bayar 50.000 kan Umi kaya di kampung ini. Oke, kita tengok. Jangan lama-lama. Panas nih. What? Kuna